Ke National People's Party Ribhoi District Hagasni Balang kelapan kuburom ya MLA ke Jirang ba Sustenance Sotun hadin ke Jing Shathung kumu Menteri Haga Sarkar Meghalaya Democratic Alliance Haga Jing Mujlikin Hun Menteri Dangshen Dau Menteri Rangba. Ya kini ke Jing kuburom lapan long Parish Hall Nongpo haringkat ke NPYF bat ke NPWF di bawah ki blok berpair ke NPP Haribhoi. Hagan kesini, laidon lang MLA ka Umsning, Dr. Celestine Lingdo, MLA ka Umroy, Ba Daman Bait Lamare, MLA ka Mauhati, Ba Charles Marngar, MDC ka Nongpo, Kongruna Kimden, Resident ke NPP Ribhoi, Ba Clement Maulong, Bat Kiwei Kiwei. Ke NPP Ribhoi kelapin kuburam ringkat kijing ais ngobha, Bat kijing kitbok kitbiang yau Ba Sustenance, Ba Unang la Bantri Kam Kambha, Berbanwan ra ya kijing kela hakacela Kamtam ya ke Ribhoi District. Ubah Sustenance ulai obat hadu lightly kita nak sarkar berkentup ya ke Community and Rural Development, General Administrative Department, bat ke Secretariat Administrative Department. Aba ajing kren ubah Sustenance ulai kublai ya ke NPP Ribhoi, kentup ya ke NPYF, bat ke NPWF, bat baro kinayalam aba pinpau ba ke jing syaji jong hau Menteri Rangba, penong kumu Menteri Sarkar, kali namar ke jing kershan, jong kinong yalam na Ribhoi. Ulo ang bagani kesyuki Menteri Kamdai Setia ke Batu Tangi Umarway. Mereka tholang ya baro kesangut ki MLA ke NPP na Ribhoi. Bagandon ke jingat reilang hakaban kintiwi ke Ribhoi. Bade ke jelab. Dengan Ribhoi ada dengan kod selama mau saya di satu blok ini konstitusi Subang Sumatera Jingershan kapan mangi kong inong mikmat ngidong kam ban kentiu ya bapati keju kong minister dari jingi kejingshania kejingrestom ringka kijingwai ban kejingshania amplay ban itong baru Ijing tumubal nagunta kajingan kam jong kaway paway ka konsensi kabadon hapo and district between wat akan jelai between di Broadway yang hapon presiden bantrayilon ringkat ke timur apply but the MLA ibadon rong hijau. Kumu MLA ngan hapon syakri tangi ke konsensi. Ere kumu minister ngan hap banshim yang ini ke ikhtiar nak menjalan bantuan kami tadi. Kakum kapha kabansa kaba honorable chief minister ai banshim executively na kabansa di konsensi baru ibadon na kabansa state between but dan hisobi hisobro ya ke district ke between but gerbang ya ke konsensi kabaniro banmikmat inang interest Inai tribunal, ringkat kecil tribunal, bagi MLA colleagues, EMDC, nangka bagi baru, inongin kamu di Bagma, jong ke National People's Party. I bagi parti MPP, dan ini semua, ia kesokan, kepada ayat, ia ke district Bandon akan kabinet banshim yang hidup rai dari jiran kami jauh ke jalan itu. Ayat ke district ini kanan kiri so